5 Pak Goncina Decenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ianaritu pau ada siningna tawe maelo manang sukses maelo manang madeceng tuo rilalang linoe rekori tanai si ditau maelo mana sukses maelo manang madeceng rekori tanai anak bicu pasti pape balinna reko malopoi maeloi mancaji tau sukses rekori tanai tau battu wae pasti pape balinna maeloi sukses na engka na nyaman-nyamangi ri wattu matuana rekori tanai tau macuai umuruna mappe balitoi maelo to sukses risisa umuruna na maega bukonna na tenang nyawana salai lino na mutama risirugana pamasena puang Allah Ta'ala rekko makkutanaki aga yasang sukses tentu artina sukses makdupa rupang engka makada sukses nareko engka bolana malopo sukses nareko engka otona maega sukses nareko maega duitna engka to makada sukses nareko engka na wija madeceng sukses nareko engka na anakna sukses nareko malai ranking anakna dan sebagainya. Tapi menurut purai ubaca makada yaro sukses wasile kareso agi-agi anu nakatai si dia rupa tahu napasi bawai kareso yana tu aselena sukses pekogi rocarana mamuare angka ki mancaji tahu sukses rilalena iya kesempatannya taro ni upalatu keki 5 goncina adi cengange nomor sidi niat tapa dicengi niat tak niat rekori pasi bawai atun rutun ruang engka itu papole deceng pada toha pasena neneta nenek malomo reso patemangingi na malomo na letei pamasi dewata nomor 2 ikhlas na ia tahu engkai rilalang atinna ikhlas papole 2 ianaritu wasile karesona dania apalang pole ripuang Allah Ta'ala na ia tahu ikhlas engka itu masenang makareso degaga susah rilalang atinna nomor 3 matunru na ia tahu matunru dek sisa na pada batena makareso si bawa lainge makadai rilalang agamata manjada wajada nigi tahu matunru engka itu madeceng nomor 4 berdoa na ia tahu dek narilau doang ripuang Allah Ta'ala pada itu sombonge pada Fir'aun agi papule wasile karesona manang nalupai puanna makadai puang Allah Ta'ala tobak ko wak dampengi ko elau ko uereak ko nomor 5 sabara dan nia tawakal ianaritu mapasandre manang ri Allah Ta'ala dek gaga jaji rekotania pamasena Allah Ta'ala ianaro 5 Pak Goncina decenge mamuareki angka manang mancaji madeceng ri atuongeta linota amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.